li min binêre, dema li gel te de axivim, temaşeyê rûyê min bike. Ev robota jina ku hûn dibînin yekemîn robota ku li cîhanê ji aliyê Suûdî Erebistan ve hemweratî hatî dayîn. Di bernameyeke televizyonê de hebûkek bixweroş ji devê vê robota binavê Sofya derketibû. Dema ku pirsek li serê têkiliya wê ya bi mirovan re hatî kirin, bersiva wê ev bû. Heta ku hûn bi başî nêzî min bibin, ez ê li hember we nazik bim. Heta ku hûn bi başî nêzî min bibin. Bersiv hinek bitirse, ne wisa? Li Suûdî Erebistan bajarek nû tê ava kirin. Bajarek ku jimara robotan jiya mirovan zêdetir bû. Cihê ku wê pêşerojek nû ya mirovan lê hebe. Baldarek ku Washington Post vî bajarî bi awayê Mekkeya robotan dabû manşeta xwe. Navê bifermî Neum e. Bi bihayê xwe yê ji 500 milyar dolaran zêdetir, dibe yek ji weberhênanên herî giran di dîroka mirovatiyê de. Sinûrên hêza xwe ya xeyalî zehmet bidin. Ji ber ku tiştên hûn di derbarê Neum de bibihîsin, dibe ku lênîrîna we ya li cîhanê biguhere. Neum li bakurê Rojavayê Suûdî Erebistan li vê herêmê tê ava kirin. Herêmek 22 caran ji bajarê New York mezintir, ji bo vî bajarê hatiye veqetandin. Bi kurt û kurmancî şîrîkên vî bajarî ku bi qasî welatek biçûk e, Amerîka, İsraîl, Suûdî Erebistan, Rûsya û hinek dewletên wekî wan in. Neuma ku wê şekil bide pêşeroja me, yekem bajara ku wê jimara robotan jiya mirovan zêdetir bi. Dibe ku pirsek di cih de bikeve serî we. Wê demê yekser bersiv bidim. Her çi qas ku Neum dikeve nava sinûrên Suûdî Erebistan, dê zagonên Suûdî Erebistan li wê derê derbas nebin. Rê û resmên kevnar yên dewletê jî wê li wir nebin. Li cihê petrol û gaza xwezayî dê enerjiya ba û rojê were karanîn. Piraniya karkeran wê robot bin. Robotên ku bikarin li gel we danûstandin û sohbetê bikin. Heya hestên we jî tê bigên. Dîrokek wisa dûr nehezirin. Derdûrê salên 2003 wê hêdî hêdî deriyê xwe vekin. Bi derbasbûna vîdyoyê re hûnê di derbarê hebûna tiştên di Neum de sersurman bibin. Heta dibe ku hinek tirs û xurov jî bi were çê bibe. Bi vê pêngava ku Suûdî Erebistan avêtî, cîhan tevê lê şaş bû. Ji ber ku afrênerê herî mezin yê petrolê, bajarê pêşerojê bêyî ku petrol were karanîn plan dike. Li gor we jî ne balkêş e? Gelo ev yek ji delîlên bi dawî hatina petrola Suûdî Erebistan. Sala derbasbûyî nirxê şîrîkeya petrolê ya binemala Qiraliyeta Suûdî Erebistan yanî Aramco ya Suûdî bi bihayê 2 trilyon dolar hat diyarkirin. Yanî şîrîkeya herî bi nirx ya cîhanê. Lê diyar e ku hinek tişt ber bi dawî vetên. Suûdî Erebistan li gorî ku di roja me ya îro de jî bibandor e, lê ji bo di pêşerojê de bibe xwediyê cihek bibandortir, gavek bihêşmendî û axlina tavê ji. Yanî ka bajarek texsiyên wî jî difirin xeyal bikin. Li vir wê wesayîtên veguhastina komî tune bin. Mal û mîmariyên tên zanîn wê tune bin. Qet yek ji wan jî tune bi. Wê bi avakirina bajarek ku bi nebûna tiçêkerên olî lê tenê tiştên nû û cuda rabin. Patronê mezin yê projeyê Muhammed İbn Salman daya diyarkirin ku wê Neum bibe şarê xeyalperestên ku dixwazin li vê cîhanê tiştek nû ava bikin û li wir qet cih nayê dayîna weberhênanên kevneşopî. Rexmê ku herêm hêşta çol e, wê bi dûrpêça çiya û ewrên çêkirî bibe xwediyê rewşehewayeke taybet bi wê.
نوم باوای باجارک فانتاستیکی کو رومانین چیکر زانستی لپاش خواه بهیله لبارانین چیکری لبین خیزا کو بشف دبرقن بپیک هاتنا گلیوی هرمی کوج کسین زانستی و روبوتان پیک تی شروع بکرن. نوم وی باجار هری باقش یه جهانی بم. لگوری کو وی لشونا پترول، گاز خوازایی و کمره انرژیا با و روژه کار بینن تی پلان کرن کو قریجیا هوایی نیزی تونه بم. دا آلی طبی ده جی نومی پر بالکش بم. بپیشین وی چه درمانین کو نهال جهان تین کارانین لوی داری تونه بن. لشوناوی دی درمانین تایبت لگور کسی کو هیبرین کیمیایی نگرن آوا خواه ورن هلبراندن. دبو کو افتشت هنک دور وره گوهین و لی گر ام وی فلسفه به وی آوایی شروع بکن بلکی باشته وره فهم کرن. درمانین روژا مایا ایرو با آوایی هلبراندن پیهف یا بشیتی چی کرن. لگور وی هر کس همان درمانی کارتینن. لی ده هر کسی ده باندورین جدا دکه و انجامین جدا در دکهون. یعنی گر درمان لگوری کارکرنا لشی کس وره هر براندن ویج باندورین درمانی نرینی خلاص ببه و انجامک باش بدست بکهوه. نوم وی دست به هر براندن درمانان تایبت جبو کس بکه. هر وکی جبریا صدان سالان که کسین وکی هیپوکراتان ابن سینا و حیا شفین قبیلهان دکرن. لی تنی بفرقه که او جی بکارانینا تکنولوژیا نوژن و پیشکتی. مگوتو بو که وی شینیا نوم پیترین خواهج روبوتا پیک بی. انجاق لیور پرزگیره که دن هیا. لگوری که وی ده هر آلیه کارین جیانی ده روبوت کار بکن پیوستیا بکار مروان ده آستک دیار ده کم ده بی. وی دمه هفته واتا یا کیمبونا پیوستی به مروان جی. بکرتاسی وی بشک مزن جشینی جهانی وکی زیداهی واردیتن. باشه اف شینیا زیده وی چجی واره؟ دوی وارده هنک تئوری هنه. هنک جوان جی براستی ترزناکن. کام هنک هم بنیرن. لگور تئوریا یکم وی مروفین ولاتین کیم پیشکتی وکی بازار دوام ورن کرانین. اف تیوی واتایه. برهمین بقالیته که کیم کل نوم تین هلبراندن وی بین درخستن ولاتین کیم پیشکتی. او وی ببردوامی وکی کانی اکونومیک ورن کرانین. جوخه دروجا میا ایرو دجی ولاتین کیم پیشکتی بر همین تکنولوژیک ییم به قالیته نظم کارتینن. کسین کو وی تئوری دپاریزن دبیجن کو وی افتش به همان آوایی بردام بکه. لگوری تئوری دوام شینیا جی پیوستی زدتر وی برای نخوشیم ودر یعنی وکی کورونا ورن کم کرن. اف تئوری ده 5 سالین داوین ده بردوام تین روژه و ترسا اگر ببه تم زندی تگیرتن. تئوری سیم جی اوکو به دست پیکرنا نومره وی باجارین روبوتین هیدی دناوا 3 سالین بیده بکوین پراتیکی. او باوایک آسایی وی جخواه ریجه زیده بونا مروبان کم ببه. هر وها شینیا جیهانه بکوین کنتروله. جخواه لگور هنک انالیزین تین کرن دیار دبکو دریجه پیدا بونا مروبان ده لگور سالین بری وی لکیمانده ده. باشه چاوا دکارن ببین همالاتی نو. دسری ده دی پلان کرن کو ده هر بشه که ده کسین هری سرکفتی لور ورن بجه کرن. یعنی بتکلیفان. وقت دن بوین همالاتی وی لسر سلیدان ور سر راست کرن. افتیواته کو گر پروژه اک و هب زانستی یان جهنری هند کارن سلیدان لناوم بکن. دما ناوم وی پروژه بگرد است و پیویز ببینه دبکو تکلیفا بوین همالاتی جواره بکن. جوخه دوی پروژه حیا نها قط نهاته بکرن و جو پاشوروی
به تمامی جدا به. سعودی عربستان دالین اولی تجارت و هنری ده دنا و گوهرینه کی گرینگ ده. لگوری دیار کرنا پرنس محمد بن سلمان یا بناوی ویزیون 2003 سعودی عربستان یک پر جدا تیخ پیشیامه. بوکرنا جنیشکا و نوادن هنر و کیفخشیان داینا کنسران یا هنرمندن اوروپی و امریکی تونکرنا باندورا رژیما اولی تنی هنکن جرافورمین تین کرن. دیاره کو بگوهرینه دخوازم ببن شریک آفرینرین جهانا نو او ریوبری وان همی رفورمان پرنس سلمانه. نزانم و فرق کرکو دنا واوی ده ناوی دولتن اوروپی کو ناوندین تکنولوژی نه در باس نابه. جبرکو او باوی جدا لباجارین روبوتین دنیرن. لأوروپا جباجارین روبوتین زدتر فکر باجارین به عقل لپیشه. لشونا کو آواکرنا باجارین وکه نوم او دخوازن تکنولوژی زودتر بخندجیانا روزانه هر باجاره کی او وسا سودج تاوی بگیرن. جبروی گرد آستک بچوک ده شریک پروژه وکه نوم بنجی لی نارونن دناوندا ویده. وکه کردستان املکو دراوینه. لگوری که ولات ما هاتیه 4 پارچه کرن و قدر ما یا انها هنه گریدای ولاتین داگر کرن کردستانیه گلو هندزانن که ولاتین داگر کرن کردستانی دا آستا وان پروژه انده لکو دارینه. باور بکن که نجه هندور و نجه دار و او دناوا چه پروژه مساعده جه ناگرن. ام هیوی دیکن که ددمک نیز ده یکیتیا نتاوی بدین چه کرن و باوا اکسر بخواه بکاریم بریانیم خواه بدین و جبود تبریبونا جهانانو هنه گاوان باویجین. جبو یکسر آگه داربونا جویدوین مین زانستی و تندرستی جبیر نکن که ببین شوپینری قنات میا یوتیوب بیشتور و مالپرا میا فیسبوکی.